Anya laki din! Maria, talaga ka di nga awan namnamakan ka? Ha? Ngamin, siyam abulan nga agdatdato nakan ka. Ang maging kaita. Diyak pa'y amaw, no ada namnamak. Pangasim mo din Ibagam. Please. Pasensya kan, Pedro. Ngamjak pa'y masumbatan dayta. Kasta? Sige saan ka nga apuraan? Uray umabot iti dekada ti panagdaton ko kang ka. No problem. Basta iti udi na. Ay kang siyak taklunan. Anya? Una Maria. Ikarik day taken ka. Promise. Anya? Gapulaang iti babae ti pagkaskasta ang Pedro. Ay unay kan. Pampanunutag nga rin nanang. No apay nga aging ga ita. Kat dinakmat din aklunan ni Maria. Apay anya nga tati parikot kanya kaya. Anya? Gwapo akmay. Ken may sa amok mit tagporma. Pasig mit alibays ti pantalon kaw. Agraman brief ko, Levi's. Li amin a jacket kaw. Ken jagmut amin a t-shirt kaw. Uray brief kaw. Hanford, kaskadanya ditan. Oh. Anya? Mariribo ka nak. Anya pa lang ata ti sapulan ni Maria kanyak. Idin to damot amin kanyak. Ti amok akayat ti babae. Anya? Imbag kumamot ibaga na ti kayat na hatap na amok. Agam sa amoy. Anya? Day talang ti pagparparikutan ni Pedro, nanang? Ay, wun nga rod anak kaw. Parikot na ka no kasano nga aklunan ni Maria. Anya? Iso ano maminsan, iso pa yun ti barbartakan na, kandi napakapangpanganan. Kasanumot nga minamagustuhan ni Maria. Kat saan mo't ngagdigdigos. Tunggal mapan sumarungkar, agpumadalang, nga uray nagangdod. Intun kon addan ti adem, ang mga numangag na, narigatan, ang mumatan day jay, di na kayat nga damang mangag na kontra kan kwa na. Aya, isumot tipod no. Di uray mangag na. Anya ti amu tayo nanang, no isukit di ti pagbaliwan na. Ay, sa dino ti papa na, Manong Baldo, ha? Ha? Ay na, mapanak man ni balay da Maria. Mapan ka man agaraman ako na akon. Anya nga ta, numang sapol kalangan iti sabali nga aramam. Ha? Ape anak ko nam na ita. Ngamin, amang ano, manamnamam iti dadya Maria. Saan lang amin asikat agar-aram kan kuwan na? Ha? Uray ni Pedro ang absat ni Manang Odessa. Ang datdaton madlakan kuwan na. Ket, no iso ti aklunin na, o di masaktan ka? Ay ayatek ni Maria, do na. Isu ti babayan ay dumduma iti panagkita. Ha? Ngamin, malaksit iti kinapindas na. Nasingpit pa'y. Ganon? So tuloy latta ti laban na. Makaamuritan, no sino kada kami ti aklunin na. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Baldaw. Papanam ngay katrabeain baraw. Ha? Ay, kwa nana. Inakman na dya ayan da Maria. Inakman sarungkaran. Anya, ni Maria nga ar-arman matlaang ni Pedro nga anak ka, ti bagbagam. Ha? Ay, way nana. Anya, Ape akas lamas daw kayo, nana. mas daawak tamay may sa ababa iti ar-arman yu adwa. Uy, nana. No asino kada kami taklunan na, ay kat pasensya ti maysa. Anya, No siyak to ti maasawam. Awan pagdanagan. Ngamin, amin na panagayat, ken pamatag, ipaay ko amin, Maria. Sa anak man ang managporma, akas ken ni Pedro, ngam napurma mo ti panagayat ko, Maria. Baldo, saan mo't ati panagpurma ti pangibasbasarak iti may sa lalaki?
Uray simple, basta saan aman loloko. Kayat mo asawan. Syakti kayat mo. Ah? Ay, awan imbaga ka. Anya? Ngam Maria. Ibagam kumamot no adanam na makin ka when no awan. Tapno amok met Ay, pasensya kan Baldo. Ngamjak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Ngam di ka matanagan. Numan bilang taadan to sungbat ko. Pakaragsakam. Saan mo apakasakitan? Ha? Yes! Anya? Nasabat yun ni Baldo ang mapanagaram ka ni Maria, nanang? Wan nga road. Apay, agang angawak aya. Ay, tiawanan ba eh? Tiyan muna siguro, isuti kayat ni Maria. Ang nagbidawt. Nakabadbado, iti pa nagbabado na. Alangan nga, isuti kayat ni Maria. Anya? Pudno mo ti bagbagak, sana yan nanang. Naglad na jabal daw. Pasig pa'y achip na giti kawus na. Pasig nga ukay-ukay. Sana kas kanyak. Alibay sa amin na pantalon kaw. Agraman brief ko ako nak. Anya? Sana nga kawus iti chip. Amin at t-shirt ko li. Sana kas ka ni Baldo alalaka unti kawus na. Isaw asan amang namnama dayjay nga iso ti aklunin ni Maria. Awang ka babain na Adya, kasta timbaga dayja Pedro kada kayo nanang? Wan anak kaw. Ay nakauy-uyaw mo ti kabsat mo. Gapulaang iti babay. Una yan ni Pedro. Awan babay na nga uyaw iti pada na tao. Wan nga raw danak kaw. Payman takasaritak tuman inton sumangpet. Sana na saya at aramidan na. Ay wan man anak kaw. Kasaritam, bareng maamiris na. Unay kameten, Pedro. Apay, ti panagkunam ket na saya ti bagbagam. Ha? Nay, apay kasta ti panagsawuyong ay kanya. Ket pudno mo ti bagbagak. Pudno, ngem nasken kadipay nga ibagam. Mabalin mo met a panunutan laeng. Sana nasken nga isawang mo apasig alalakain ti kawas ni Baldo. Ay, ibagbagak lang ti pudno, manong. Ti dakes no sana pudno. Kas jay ati madi. Anya? Kita ti pantalon ko, Levi's. Kita ti jacket ko, anay. Lee. Ken ti t-shirt ko, Jag. Amang ano, kita pa'y ti Hanford a brief ko. Kaya mau. Anya? Ay unay kan, Pedro. Panawan nakman langin dito. Mga ano niya, pati maaramid ko kan ka. Ay, nakapulas ka mo't Pedro. Papanamanag. Sa dino kumapay nga Iti ayan ni Maria, inak sa rungkaran. Anya, sumarungkar ka iti balasang ngam di ka man nagdigaws. Ay na Pedro, palpaliiwan ka tapno ang maum. Dua alawasan asaan ka nagdigdigaws. Ha? Tunggal adda pagnam. Day tala agdiramos ti aramidam. Di ka pa'y agdigos mag. Ninanang mo't. Ay na Pedro anak ko, awan serbe day takawas mo apasig ang inginaan no di ka matammo ti agdigaws. Di ka kadimabain kini Maria. Amapan mo sa rungkaran ngam nagangdod ka mag. Anya? Pangaasim ka di anak ko. Ingka man agdigaws. Sana tinapatag. Makita a branded dagiti kawus kaw. Anya! Ay na, pasensya kan, Pedro. Ngamawan at talaga timariknak apanagayat kan ka. Maria? Yak kayat amasaktan tiriknam. Ngam, nasaysaya atin day nga aramida. Tapno saan ka amang namnama. Apay, da kayo ka din iti dayja baldaw? Ah? Ay, saan? Saan ko pa'y nga inaklon ni Baldo? Aklonak pa'y laang. Anya? Pudno tinangag mo, Pedro. Aklonak pa'y laang ni Baldo. Maria, anya ka diti kurang kanyak. Anya ka di dagiti banag nga da ka ni Baldo nga awang kanyak. Ibagan man. Pasigmut ang inginaan namin nakawas kaw. Ti pantalong ko na, libas ko naman. Agraman brief ko. Branded.
Sana kas ka ni Baldaw at chip amin nakawas na. Kas tama ti rupa na. Anya, Pangasim, bawyam timbangam. Pangasim atasyak ti aglunan. Ay, jak agaw awen. Aging gasaan mo nga ibalikas asyak ti kayat mo. anya. Ay na Pedro, pangaasim ta agawid ka kuman. Saan nga agbalo ti pangadeng ko? Ni Baldo ti ay ayatak. Saan asikan? Pangasim ko Maria. Siyak ati ayatan. Adayo met ti langak no may kumpara ka ni Baldaw. Amok nga agporma. Ni Baldaw nga hikit saan. Ay nasaan ko maaday ta ti pangibasaram. Ala, tapno agawid kan. Ibagakla ang ti pudno. Ha? Wen, pudno anapurma ka. Levi's amin a pantalon mo. Meril ti sapatos mo. Kan may sa, kas itinakunam. Ultimo brief mo kat branded. Iso na lang, tawagwag mo't day tarupam. Anya? Awan serbi dagita pasig a branded akawas mo. No di mo matammo ti agdigos. O may kasumarungkar kanyak, asaan ka man lang nga agdigos. Maangot ko pa'y ti payod mo. Ha? Naimbag pa'y anibaldo. Oray pasig nga ukay-ukay ti kawas na, branded matiro pa na. Ngamin, amo na ti agdigos. Anya? Apay nga kastoy nanang. Napundong mo ti panagayat ko kanya Maria. Apay nga pinaay na. Na, agsangit kamot tananakaw. Ay, mas daawak man. Itala ang makakita ak iti tao ang nakauy-uyaw nga agsangsangit. May salaan ti sungbat ko iti dayta sa ludsod na. Iso asaan asika tinaklon ni Maria. Gaputan na ang dud ka. Di mo amaw tagdigaws. Amom ngamin anya anak ka. Ti balasang, ti kayat da, jay managdigaws. Saan akasken ka? Adira-diram uslaeng tar aramidem. Anya kay mutay. Imbis at tulungan na ka makamubon. Kastapay lang ti bagayaw. Ay nanak ko, ibagbagak laeng ti pudnaw. Panawan da la dito yan. Nawan tinasayat nga bagayaw. Salbag di ka sa biyag. Talaga gaasalbag. Oh, pare Pedro. Apay nga kasla, nabartek kamot na kanayon. Wan nga rod, Pedro. Idi na minsan ang nakita ka dito igit ti kalsada. Nabartek ka manan. Apa, nagkuyog kayo doa, ha? Ha? Apay, di mo amo nga agayan ayat kamin kin ni Baldo? Anya? Iso ti inaklon ko. Ngamin, adda amin kan kwa na ti kinasingpat asap sa pulak. Saan akasken ka? Anya, di na ako mamapabay na nakasta. Kita mo nagwapuwak na eh. Ngayon ni Baldo. Pare. Uwanan. Gwapo mo na amin na gwapo, pare. Sapay ko ma. Tabaliwam day nagalas nga ugalim. Anya? Jak maklon at talaga ti pan nakaupay ko ni Maria. Anya? Jak mapukawan iti namnama. Sublyak la tada dya babae. Masigurado nga ayatin nagtumulayang manong. Ay na, no siyak ti si ka Pedro niya. Mabain akon. Gapo, taison amis mo tinangibaga nga ang dud ka. Sasawam mo't manong. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Sursurwam kumamad nga min ti agdigos. Wen, pudno nga mum ti agporma. Kayan may sa, amum adalaan dagiti branded na kawas mo. Ang ti problema ket, di kag digdigos. Ha? Awan ti serbi ti branded na kawas, nukas lapigad met ti rupa, mawatam. Tunggal mapan ka sumarong ka na jayan ni Maria, di ka tagdigos. Agpumada ka, adi ka mga nagdigos. Apay, asino kumangay ti babae amayatkan ka, no bilang tadak. Ha, di siguro ada kurkurang na, mamati akpay. Kuha. No agsasaw ka.
Kunamlano ka ba alam amin at tao? Ngamin, kasta unay tiki naman naguyaw mo. Ang danumot lagay am tikabuteng mo, Pedro. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.